Znova lepo pozdravljeni v prvi vrsti. Hvala za enkrat, fantje. Sledi tekma prvega proti zadnjemu. Plagi vsega tega. Noro, tresem se. 19 derbijev. Bomo novi. 3 pomembne točke, tako da. Kako so big game? Čutek te res ni varal in res pa se kmalu vrnila. Čeprav je v Dallasu izjemno vroče. Pa v Dubaju, v Coca-Cola areni. Komentatorska nebesa, kjer so zdaj stilnom. How you guys doing? Hi. Good. You mind if I sit? Vedno na vsaki tekmi krimovk. Minnesota, više manje nema niko naš, pa me ne zanima. Iskreno, baš iskreni odgovor. We are ready, otherwise I will not be 1 decade in this club. Hello, Mr. Slots. Thank you very much for your time. You're welcome. Hello. You have to know what the team needs, you know? You have to find your role. You can't compare being an actor and being there. Yeah, you've done your homework, haven't you? No, I've got a tattoo on the back of my leg to say dreams really do come true. Tati, be quiet, pa mi tako ne ve. Praktično ni športa, ki ga ne spremljam. In me je navdušil, zato jaz sem pač probal to cestno kolo. Imam isto, velej. Se tudi jaz. Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v AS podcastu. Jaz nisem pričakoval, da bo tako dober. Jaz sem športnik. Šport je panoga, ki ljudi vzdržuje. Zaradi čega kruha pa te